kat bagi sengi kinang jan ke election Lok Sabha kinong Krishna ka seng Congress UDP but AITC kamawin kinang constituency ne ka baar klelit bin pinyeso no eladi wat ka seng NPP bin Krishna ka kertong ke NPP kong Amprin Lingdo National Parliamentary Seat. Yagini kinong Krishna lapdeng song pasha ke NPP ha ka jingalang kupla penlong ha office trekam ke NPP ha lasumia. Yagiti kinong Krishna lapdeng do working president ke NPP ba Hamlet Sendoling unong aktin ke NPP ba HM Shampliang UCEM ke KHADC ba penyaj sing CEM ubolong UMDC ke soring kham bat kiwe kinong yalam. Habai krem kinong thok kubor uba HM Shampliang ulong bakini kiblawan rung ke NPP kidi kiblawan ban ajin Krishna ya ke kertong MP ke NPP National Parliamentary Constituency ke kong Amprin Lingdo ban penklanya ke NPP. Ulang basyan an sepenlong ya kejing yalang hakan riuturik hamauring kening hakabawan pediang burom ya kinong yalam bat kinong Krishna dagi spa angut na kiseng san pertai baper kiban mandrug no syakaseng NPP. Ba palat si spangut mata singi kiadon bat kindang rung susu haka ngriu tarik jong uni ubenai ngindon kejing yalang patba hang teh hamauring kening bat nganget kibabun kibomyo banwan mata kasih hang ni kin saya poi hakata kejing yalang haka ngriu tarik hamauring kening. Ba kani kejungan rung jong ini leaders na keleng jong ki parti. Itu kan nang aibor ya ka NPP bahkan rasuk yang ni ke MP. Ho kani kejing wan jong kini ki paralok kiban nakawai ke parti kandang aibor syu ya ke parti NPP jongi bat kandang ai mensim deh ya i candidate jongi i Dr. Amprin Lingdo kamdei tang bantakasngi pilayo ihi hakine kitayo kibalalai ngilayo ban pediang ya kiri urang ba kum UMDC jong ka mairang bat skem tatiang rengkat bat kindong bot jongi pilayo i de ya iba karnes so syang ibalong MDC jong ka mau kerwat rengkat bat kinong bot jongi bat kum ta teter kidang don sakum ki district president jong ka UDP hapo riboy bat kumjo i ex MDC jong ka nongpo constituency i kong rona kumdej te kine baro kidai kidak ban dang pen scam syu bandang ai bor syu ke parti NPP bat khamtam bangin ra ya ka jing job jong ka ne election MP.